Reka tubifurize ibi byiza bakunzi ba Bizateri Rwanda, katubaye ikaze kandi ku biganiro byacu tubagezaho bya buri munsi, ibitandukanye muri politiki n'ubuzima, ubuzima bw'isi, amateka y'isi muri rusange. Abakurikiranwagaho ku cyaha cyo gufata ku ngufu ndetse no kwica Mukandekezi barashwe barwanya umupolisi. Ni urupfu rutunguranye, ni gisa naho gikomeye cyane kuko urumva nyuma yo gufata ku ngufu, nyuma yo kwica, ni ibyaha bimwe bibakurikiyeho bigera kuri 2 n'ibindi bitandukanye byo guhonyura ubuzima n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Aba nabo rero bamaze kuba baraswa, abo bakiri mu mwuka w'abazima. Abasore rero bagera kuri 2 mu kigero cy'imyaka 22 cy'amavuko bo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Save barashwe n'umupolisi ubwo yaba atahuraga aho bari bihishe nyuma yo gufata ku ngufu no kwica urubozo Mukandekezi Clementine. Bambonye rero bagiye gufatwa muri yombi barwanya umupolisi warubaguye Gitumo. Ni ibintu bikunze kugaragara cyane iyo umuntu atari yiyakira ngo yumve icyaha yakoze ko yagihanirwa, agashaka kurwanya inzego z'umutekano. Rero icyo bakora ni ukuba nabo bakitabaza, kandi biba biri mu mategeko abagomba muri rusange. Abasore rero bishe Mukandekezi w'imyaka 28 y'amavuko wo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Save mu kagari ka Munazi nyuma y'uko bamusanze mu rugo rwe aho yibanaga, bagatobora inzu bakamusambanya, barangiza bakanamwica ndetse bagatwara n'ibintu bimwe yaratunze mu rugo iwe. Ubwo bamukoreraga ubu bugizi bwa nabi, nyakwigendera yavugije induru. Abaturage batuye hafi aho barabyumva, bihutira gutabara ndetse gutabaza polisi. Abumvise rero nyakwigendera ataka bavuze ko yavugaga izina ry'umwe muri abo basore bari bamaze kumusambanya ndetse no kumukorera ibyamfura mbi bamwumvitsa ubuzima. Saa 7 z'ijoro rero nibwo polisi batabaye nyuma y'uko nayo yumvise induru y'abaturage. Abaturage rero bahise bifashisha imodoka y'umuyobozi w'umurenge bageza nyakwigendera kwa muganga, ari naho yashyiriwemo umwuka, biza kurangira atagikomeje guhumeka umwuka w'abazima. Polisi rero yahise ita muri yombi 3 bakekwa bajya gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Save mu masaha y'igitondo. Rero hagana saa 11 n'igice nibwo byagaragaye ko batoboye kasho, bagatoroka bagasohoka muri iyo nzu ya gereza aho bari baragiye kugororerwa. Ni ibintu bikunze kugaragara aho iyo utamaze kwiyakira usanga ibintu rwose bisa naho ari agatereranzamba, bisa naho ari akasamutwe, bityo kutiyakira, kutakira icyaha wakoze bikaba ari bimwe cyo gutuma benshi batobora amagereza muri rusange. Polisi rero yahise ita muri yombi abo bakekwagaho, ikomeza no kubashakisha. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Boniface Rutikanga yavuze ko bacukuye urukuta rwa kasho akuramo amatafari abariho banyura bacika. Umwe yitwa Nshimimana Eric w'imyaka 22, undi ni Nshimimana Innocent w'imyaka 20. Ati nyuma y'uko bigaragaye ko baturutse, twatangiye kubashakisha mu masaha ya saa 6 n'igice z'amanywa. Nibwo rero 2 muri bo umupolisi yabaguye Gitumo aho bari bihishe, baramurwanya arabarasa. Mugenzi wabo wa gatatu we witwa Gabiro Jean Dudier yafashwe, akaba ari mu maboko ya polisi ya hariya Isave. Umuvugizi wundi wa polisi yavuze ko hari gukorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane uburyo aba bakekwaho ubugizi bwa nabi babashije gucukura kasho bagatoroka, ni ikihishe inyuma y'ubugome bakoreye Mukandekezi Clementine wamaze kuva mu bakiri bazima kuri isi. Amakuru rero igihe yahawe n'abaturage nuko umwe muri aba bagizi ba nabi witwa Nshimimana Innocent w'imyaka 20
yaraherutse gufungurwa nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 2 ku cyaha cy'ubujura. Yari yarahikuwe kandi kugira ngo arangize igihano yakatiwe n'inkiko ari hanze muri rusange. Mbese bakunda usanga uhabwa imbabazi n'urukiko kugira ngo uri hanze by'ubura ukomeze kurikiranwe urebe niba wakisubiraho cyangwa se ibyaha urebwa niba wenda waba warisubiye kugira ngo uhanagweho icyaha. ICP rero Rutikanga yashimiye abaturage batabaje inzego z'umutekano ndetse kandi bakagira n'uruhare mu gutabara. Ati turashima uruhare rw'abaturage badutabaje bakanaduha amakuru yatumye dufata abakikwaho. Icyo twizeza abaturarwanda nuko polisi itazahwema gukurikirana abantu bose bumva ko bakora ibyaha bagacika umutekano w'abaturarwanda n'inshingano yacu muri rusange. Yasabye kandi abaturage gukomeza gutungira inzego z'umutekano agatoki ku bantu bose kugira uruhare mu byaha kugira ngo bimurirwe bitaraba cyangwa se bagaragaze ibikorwa bitaraba. Ni byinshi akenshi urubyiruko rukunze kugirwa inama zitandukanye gukora amaboko mu mufuka ikajya gukora kugira ngo zishakishe amaramuko, zishakishe uko zabaho, zirebe uko zakurikirana ubuzima bwabo, bityo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ibikorwa by'urugomo nk'ibi ngibi bijye bicika rwose mu rubyiruko. Leta y'u Rwanda ikora imirimo itandukanye, igakora inama zitandukanye kugira ngo byibura urubyiruko aho ruri hose mu gihugu rugira imbaraga rwo kuba rwakiteza imbere, rugakora amaboko mu mufuka. Baragira inama kandi ubunyarwanda ko nta muntu ukwiye kuvutsa ubuzima undi, kuko u Rwanda ari abanyarwanda kandi bo gusa bagomba kubaho mu buzima bwabo n'uburenganzira bwabo nk'uko ikiremwa muntu mu mategeko yabyo abigenga. Mukandezi rero Clementina yaratuye mu karere ka Gisagara aho bita Isave. Bivugwa ko yabaga wenyine mu nzu nyuma y'uko umubyeyi we yitabye Imana, akaba nawe atarakiri mu mwuka, atagihumeka umwuka w'abazima muri rusange. Nitwa Eric Nshimiyimana, ndagusabye komeza ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentaire zacu bikugereho umunsi ku munsi. Amakuru atandukanye, amakuru y'ubuzima bw'isi, amakuru y'iterambere ry'isi, amakuru ya politike, amakuru y'imikino n'imyidagaduro, byose ni ahandi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Icyo nakubwira nuko tuzakomeza kuguha updates ndetse n'amakuru abagizweho, kandi nkeka ko bizagufasha kugira ngo umenye amakuru agizwe. Cyambere ni amakuru, kandi maze kumenya amakuru biragufasha. Turakwinjiza rero komeze kudusharinga ibiganiro byacu, ukomeze gukora subscribe, n'indi nteguza naho utaha.